Ubingelele ngiphina kwamukele mbukelo kwesimanzonzo sikulethela zona ke indaba ezifiya ngaso ke isikhathi iphikwe nanguWelile ke ingoma kaKhuzani ke ekuthiwa ke ingaphuma kwi-CD yakhe ke uKhuzani ezophuma ke ngazo ke i15 lesingoma ke isihloko sayo ke esithi ke ulo mfana ke uyawuthanda ke uBhotshisi le ngoma ke isitrend kakhulu lapha ke inkundla zokuxhumana ku TikTok noWelile ke ngempela ke useyizwile kodwa ke uyayiphika ngempela ukuthi ke uBhotshisi wane ke awuyizwele ke nangu ke uWelile ke eyiphika ingoma kaMgodi ukuthi ke iyona ngempela ke elena ke ezophuma lapha ke kwi-album yakhe ke uKhuzani ke ezophuma ngazo ke i15 indaba ke ayipheli kwesimanzonzo kepha kuphela ke isikhathi asiye lapha ke ezazi i-comment section imbukeli sizwe uvo lakho ukuthi wena ngabe ke uyibona kanjani le ngoma yakhe ke uKhuzani ke ephikwa uyena ke uWelile umgodi le ngoma asayicwela ade asethese kwingoma asekhipha kwi-CD i-CD le ngoma kwi-CD le ngoma kaBhotshisi hawu ngisayombuza hawu cha ngisawumbuza ngeke kahlali ngathi uBhotshisi adukuphi lona noma uthi uBhotshisi lo oqhatha abahleli bemcimbi usho lo uBhotshisi lowo hayi ngingahlalwa ngathi bafowethu hayi angathi mina ngithi le ngoma eyalo muntu owayembiza stage akazobingelele bengazi ukuthi kwi-CD le ngoma uzakuyirabha ke uzakuyirabha angisupport le ngoma kaBhotshisi mina hawu ungahleli ngathi cha lapho uyabhida kumgodi ngizomtshela ngisawumbuza ukuthi lo Bhotshisi kanjani lona uBhotshisi owudliwa kuphi lo kuma VIP cha uzongichazela umme nawe qina